kukonkanya po esambiriro lyesu mu bushiku bwa lero omufula twalafumyapo isambiriro lyesu tulefumya mu ibuku lya malumbo ilyakwa kalemba David amalumbo 51 verse 5 Malumbo 51 verse 5 aba mu Kingeresi baleso okutira ati Psalms 51 verse 5 apaleso okutira okuti Behold, I was brought up forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ukwesho kuyirwa mu kibemba muleso okutira ati Chine ineni mu bubifi emona afyalirwe na lyonse na abafye umubifi ukutula apona imitirwe kulimayo kanshiba komfort wamono mufula wesu epo wala afuma mu isambiriro lya bushiku bwa lero ili leso okutira ati ubwafya wa muntu nse kukifyalirwa na mu isambiriro lya lero pakuti twende busaka busungu twalaisha ukwesha ukubika mufikomo tumonefyo twalainda pakuti bonse kitwangukire ukumfwa ikikomo kyakubalirapo ekyo twalaisha okulolekeshapo twalalolekesha okutira ati omuntu alitemwa olubembu ekikomo kyakubalirapo eryo ekikomo kyalenga kibiri ekyo twalasa tukonkane nakyo kyakutira ati buno mwisonde twaikala kwaba abantu bamo abapinkana nekishinga ekyakutira ati lesa takwaba eryo mu kikomo kyalenga butatu mwaba abantu bamo abasumina okutira ati ubupingushi takwaba ubupingushi bufikafye ili omuntu afwa kabiri nempera yesonde takwaba uwafwa nikyamukwira ikyalo efintu fimo ifyasuminamu abantu bamo eryo ekikomo kyalenga 4 tulemono okutira ati kwaba abantu abapinkana okutira ati takwaba okubuuka kwaba afwa uwafwa nikinakikwafe firyafine nafwa ndemuna mu kikomo kyalenga 5 emo twalasa tusambirire bunkosa mutima bwa muntu omuntu atontonkanya kwatina limo alikiramano lesa efyo ayimona eryo mu kikomo kyalenga ikya 6 kyakulekeresha emo twalaisa twesha okusambirishanya ifyo omuntu abowanguka ukulaba ukwabula okuposa akashitande muna mu introduction yesu natubelenga vesi nangula chapter ya chifuma mu Malumbo 51 verse 5 apa chilaso samashi ukutira ati Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Awe ukulosha kuli David efyalesho kulondolola pa alesho kulondolola natural sin eyo tufyalwa nayo ukufyalwa n'olubembu eko alesho kulondolola ukutira ati onse omuntu uwafyalwa nalimo kumusano wa mwana kashi afyalwa omubembu kabiri fyo fine atwalira mukukita olubembu nomba tebonse abantu pali lero abayikala bafyalwa fe kumusana wa mwana kashi abali ababembu ndemo neyo point twasosa twalaimona mukatike esambiriro Yesu kanshi twasanga okutira ati omuntu fye uwafyalwa fe kumusano wa mwana kashi eyo twalaita fye ati natural man uwafyalwa ushirafika mukupokerera Kristu nangu kusumina Kristu ng'omupusushi wakwe alependwa okuba umubembu kabiri alependwa okwikalirira mu lubembu kanshi emashiwi David alesha ukutwafwa muri introduction yesu mumwine nga twaberenga mu bena Korinti chapter 15 verse 21 ukufika fe mu 22 umubomfi Paulo apostle Paul aleso sapo amashiwi yamo eyo aleso samu kisungu kutira ati for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through the man. Asosero kweba ati epo olubembu n'enfu afyayingirire fye mu buntu kanshi n'okushibuka kw'abaafwa kabiri n'omweyo fikeshira mu muntu ukwesha okwetetula abantu alesha okulandapo Paulo apa alesha okulanda pali Eva pali Adamu eryo alanda na pali Kristu nga fintu twayishiba olubembu lwatendeke mu Edeni umwali Eva na Adamu kanshi nfu ayapendwa kuti yayingirire ku lubuto uleitwa ni Adamu eryo kabiri n'epusukiro line lyayisayingirira kuli second Adam uleitwa Kristu kanshi ndemuna mufula wesu twamona bwino okutira ati umuntu afyalwa kumusana uwa mwana kashi onse muntu apendwa kumenso ya kwalesa ukuba omubembu pantu sidi afumineko nangu ifikolwe fyakwe fyali bembuike pakubala kanshi mwisambiriro lyesu ili nomba katwesha okwetetula tumune ekikomo kya namba 1
ichikomo chana mbontu achisoso kweba ati tumunenomba obubifi ubwofyalwano omuntu nangu kupinkana kufyalwano omuntu. Ichikomo chana mba wanu chile soso kutila ati umuntu afyalwa uwatemwa ulubembu. Umuntu onse afyalwa uwatemwa ulubembu nangu umuntu alitemwa ulubembu. Uyu tulera ndapo ni natural man. Ushirafika mukufyalwa chipya ati umuntu onse waba muli imbela ushirapokelera Kristu ngemfumu yakwe nga kapususha wakwe aikala muli lifestyle yakutemwa ulubembu. Icho chishinga kuti twachiberenga muri Yohane chapter 3 verse 19. Muri Yohane chapter 3 verse 19 mwaba mashiwi ayaso kutila ati, and this is the judgment. The light has come into the world, and the people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. Ati pantu ubu ebupingushi muno mwisonde ulubuto lwaishire pakati kesonde pa bantu lero abantu batemenwepo chibi infimfi pantu vale chitefya nchitatubi nangu ifyaba ivo kanshi tuwasanga tile mbwedi lile shiningisho kutirati umuntu ushirafika mukufyalwa chipya alitemwa ulubembu nga fintu tumwene palino inkulo tufikirepo ifyalembwa bali tusambilisha muri Sodomu na Gomora kubatangire kwefikolwa Yesu ifyo fyafikire mukuloba mukuba consumed no muliro bambini muri Noa bafikire okwete tulwa namenshi ubupingushi baperwe twalisambirira ko twalyumfati balenwa baleupa nererwe fifire chitika umuntu takano kukwata omwenso okulolesha kuchikope kyabalirepo akonkanyapo fye mu lubembu kanshi tulemu nokwebati abantu abengi balachitapo enjoy ulubembu ukukiro kuchita enjoy kufya kwalesa nga tuwalole chef kope nango example tuinga pera pali lelo ni obushiku bwa lelo mukamone kuma entertainment abantu efyo bafula nomba mukaloleshe kuchebo cha kwalesa abantu efyo bachepa nga ninshitana limo yakushimikira abantu balafikana mukulalo otulo nga ninshita yakusambilisha echebo abantu mucheyi chibamu balafikana mukushipula nomba nga ninshita limo isibimbire mu efintu fya kusansa musho mubiri nango fya ma entertainment abantu balashipikisha umuntu kuti atamba bola 45 minutes lelo fika mukumfwembira nsoma 45 minutes nishinafika mukutendwa chirelanga fyapa butatutu efyo mubiri tuwafwala oyu ubo wabekelwamo kufya ma entertainment na kufintu fimwe fire guma kufya membo katumutu katiya muchikomo cha namba 2 muchikomo cha namba 2 nangu muri point ya namba 2 twachisoso kwebati abantu abengi balifika bamo mukusumira okwebati lesa takwaba pamulandu n'amasambiriro kwaba n'abanenso abatya kutukuta bayisasumira ko batilesa takwaba nali mu life yatendeke fye pamulandu nefintu fimo ifya abalire po kubapo nomba pachishinka ichakutirati nga kwabesonde nishikwali kapanga wesonde busheba mayona batata we musafela munandi we mwana munandi apo wikere na yo lependwa pali abantu abafika mukusumino kwe batilesa takwaba tepa mulandu wakutukuta n'amabuku mwaberenga muchine na muchishinka ukweshe okwete tulanangu kulondolola takwabe ekintu ichinga ipanga fyecheka ichalo chino chali kwatalesa ifyo achi designer umulumu abentanda nga mwalolesha akasuba kalilekana mo kwabo bushiku n'emfimfi kwa ifyo fine kwabo bushiku n'olubuto kwabo luchelo na kumasamba fyonse finga twaberenga muri Genesis chapter 1 tulafisanga lese kwa lelenge fintu kabyale firekanya lelo abanenso abanefya kutukuta bafika mukusoso kwe batilesa takwaba ichi shiningisho kwe bati fyonse fya bamwefi fyayishire pangwa fye nali mu accidentally palwa fikofye muri chichi shinka tulaberenga ne chipingo chali esho kufunda pambera ya abantu nga twaberenga ndemona muri Psalms amalumbo chapter 14 verse 1 apaleso sokutilati the fool says in his heart there is no God, there is no one who does good. Muri bena efya chipingo cha sosa ukutira abo abantu abatumpa basoso kwe bati takwabalesa kabiri muri bena tamwaba ikintu ikiri kyonse icho benga kite chayana abo abantu bayito okutira ati abatumpa nangu muchingereshi balebe tati amafuz abasoso okutira ati takwabalesa kuti banjerera ko kubomchana limo strong language lero tekuyibwa mfyafyo kutemwa fye kwandi ukwebo kwe bati mafuz abatiro ko batilesa takwaba efile so se chipingo cha kwalesa muishita
then kuti mwabelenga mu Malumbo chapter 14 verse 1 epaso saya amashiwi na muri ukusambirishanya pali chichikomo busheba amayona batata nga mwailole shefyo mwapangwa mulesumina okutila ati mwafumire kuli bakolwe nga mwailole shefyo mwapangwa mulesuminisha okutila ati mwaishire ipanga fye mwebene nangu uwatangire kwe chikolwe chenu waishire ipanga fye kwena chonse ekintu kyalikwata efyo kipangwa n'efyo kitendeka n'entendekero ya fintu fyonse lesa alondolola okweba ati alenge efimoneka n'efishimoneka nga imwe batata bushe muleikalira mu kishinka kyakutaalikako okweba ati lesa takwaba katwime tuleya peshinte lyalenga butatu nangu ekikomo kyalenga butatu ekikomo kyalenga butatu kyalatusambirisa pa bantu bali abasoso okweba ati ubupingushi takwaba kabiri abantu kale bamba okufwa n'isonde talipwa kanshi uwafwa nishisonde lyamupwira kwaba abantu abatontonkanya muri iyo musango nomba batatange matontonkanya mwakwatana bamayo nawe musepera munanjira mwe bana banandi ndefu atwesho kusambirishanya pali chichishinka twalabelenga muri 2 Peter chapter 3 verse 9 ukufika fye mu 10 2 Peter chapter 3 verse 9 ukufika fye mu 10 umumuli 2 Peter chapter 3 verse 9 ukufika fye mu 10 muchingeleshi muleso sokutila ati the Lord is not slow in keeping his promises as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to repent. So ukweshisha okulondola mu kibemba pale sokweba ati leso kufwaya kwakwe taba nalimo ushaposa kwa mano nalimo tabo wangu kamukufikirisha malayo yakwe tepa mulandu wakwe bati fyamoneko kwe bati nombalesa taposa kwa mano iyo chile piliblo kwe bati ukushinga kwa leso kufikirisha ukupingulo mutundu wa muntu pano pesa mbali esonde kwa kufwayo kuti onse afike mukupusuka te kwa kufwayo kuti umuntu aye mukuloba iyo kanshi uluselwa kwa lesa twalusenda for guarantee tufika mukoso sama shiya kutila ati awelesa takwaba nalimo elyo kabiri leso uluselwa kwe nangu pange okuchende bonse fyaka tupususha fita pakabeno ukaloba efye tutontonkanyabamo tumona kwa uluselwa kwa lesa twalusenda for guarantee twalilusenda nalimo ngekintu ichi kyakwate nchito tumona kwati nalimo lesa tatontonkanya bwino pakukokola kwako kupingula esonde tumona kwati ni weakness yakwe lelo kufwaya kwa kuti abantu bonse bafike kupusuka nomba bamayona batata nga mwaikalire mu lubembu lwenu mwaikalire mufye mukita munkama na mufishwa mwaikalire mufye abomutima wenu waikala mumfimfi ushifwayo olubuto lwakwalesa bushobushikubwa bupingushinga bwaisa mukesa kondemo okuti lesa takwaba mwishibyo kwebati ayo amashiwi musoso kwebati ichalo tachakafika mukupingula nangu muntu takapingulwe bonse tukapusuka fye bonse fye muno muisonde efye asosereko n'abantu n'abamu munkulo yakwa Nowa emo bali na muri loti abale tontonkanya muri ayo matontonkanyo muri Nowa bale tetulo kwebati no kwengululo kwebati infula tekutiroke takwatala kubapwe infula ya ifyo Nowa iwe lelo infula yali safikirishiwa yalokana Nowa asengwa mu kibwato na abantu abale fika mukutwale mintelengwe yabo kuchebwe ale beba Nowa bafikire mukona ika nerero embira nsuma na ifika pakati kamwe wenu bamayona batata bushe muletwale mintelengo kuchebo chakwalesa bushe mutima wenu nanomba uchiri ule mye afyatilesa takapingule sonde lino bushe mutima wenu ule mye batilesa takamushinine pamu byebo muchitata mwaka kandirwepo lililishuka kuli mwelio mule umfwa ilio mulepema ukumfwe chebo chakwalesa uko baletu soka ukutila ati ubupingushi bulino okuisa chila umwaka pingulu wapafyo achita tekukokole kwakwa temulandu wabukokole bwakwalesa ukupingule sonde lelo lesa lefo kuti mule kefyo mule chitefili nde kefyo nde chitefili kuti bonse tufike kukupusuka ekufwa kwakwalesa tekufwayo kwebati umuntu afike kukuloba tuye pachikomo chalenga number 4 ichikomo chalenga number 4 chileso sapa bantu bamo abakana okushikuka kwabafu anangu life after death bamu abantu balifika mukupama n'okukana okweba kitakwaba life after death uwafwanishi nifyo fine nafika mukufwa nomba nga twabelenga mu bena Korinti 1 Korinti chapter 15 verse 35 kufika mu 37 mwaba amashiwi ayaleso okutila ati but some may ask how are the dead raised with what kind of the body will they come
Ekipingo apa kireesha okutulondolera ku mubonfi Pawulo aleso kwe bati bamu abantu balepusha kwe bati bushe abafa nga bashibuka mibiri nshibakashibuka kabiri shamusango nshibakashibuka nasho efyo besa mukusosa abantu bamo nomba pakusosa ayamashiwi Paulo nga mwamba okutentemuka panshita yenu mwafika mu verse 37 kwamba okutentemuka pesamba mwalasanga po Paulo obufundisho bwakwe alefunda okutira ati we muntu iwewe watumpa busheta waishibwa okutira ati nga wabyala ubyala olusekele lwekisa mukufumapo chimuti alepalanya resurrection kuluseke ukweba tuluseke nga lwabyalwa pesa mukufuma ichimuti kanshina kuli bonse abalelala utulo utwamfwa abo bena Kristu baleitwa ati balala utulo utwamfwa balina okubuka emibiri ishikapalana na Kristu Yesu emibiri shalulumbi ishishakapite kumfwa lelo ku bantu bamo balikana okbalifika mu kupinkana n'ekikishinka ifyasokolola ekipingo kyakwalesa bamayona batata tekwesha okutwishika fyonse fyo tukita batusambirisha nangu ekipingo kitufunda okwe bati fyonse fika tukonkeko tukaba efika tupela bunte nga buchende nkafwana abo kabiri nokubuka n'obuchende bukanshini na pabushiku bwa bupingushi busheba mayona batata imichitireyo michita kalaka musangweko mukirimu lechita eko tabayishi babena mwenu bushemwe emisepela ishe emisango esho muchita ilyo tabaliko abafyashi bushemwe abafyashi imisango mutukuta ilyo abana tabale emimona ilyo abakashi benu abalume benu tabale emimona mwentungurushisha fironganiro mufyo muchita fimo mubumfisolo ilyo ekironganiro takire emimona lesala mumona muyebo kwebatiza kwa kabyo kubuka kwa bafwa kukabo kubuka n'emirimo yenu eika mikonka eika ya pela na bunte ifye kinshingwa kikonka omuntu eko aya konse ngasendama kyasendama ngaololoka chaololoka ngatoloka chatoloka efikonka n'obubifye bo twakwatanga tatulafika pakusumina pamfumu Yesu Kristo efye butukonka imisango eshatu kitashonsesha mu bumfisolo shirabela makumenso y'abantu lero nileso umona na panshi yabemba nileso umona ponse panchende pano pesamba lyesonde na mumulu pakashitaka mu pantu aba omnipresent n'emisango esho tutashonse alipo kushishiba katubutuke tuye pa kikomo kyalenga 5 iki kikomo kyalenga 5 kirela ndanomba pa bantu abatontonkanyo ko bati bali chenjera okukilalesa ababantu mu ndemuna pachikomo chakubalira pachikomo chalenga namba 2 twachibakumyako epo twachisa sosoko bati kwali babantu abasosoko bati lesata kwaba bayimona abachenjera ndefu ngumi nkanye na ngusumi nkanye ichikomo cha namba 1 cha namba 2 echo twachisosa ne chichikomo cha namba 5 abantu abayimono kwe bati bali kwatisha amano ukuchilalesa nalimo punch time imwe na ine twalimo napo kukwata amano ukuchilalesa twalimo napo kupela lesa ma advice ukuchiro kumfa kuli na la pele chirangiriro limo turafika punch time yakuyirishanya iyakwe bati awe nga chawe melesa pangire fe season ya talala pakuti bonse twakashika twababa chetukira abakashika lelo tulalaba ukuyishiba umulimo lesa pangire akasuba na season yakukabati pali reason lesa pangire pamulandu wa icho tuisamu kuyimona kwati natukwata puwa mano ukupela lesa advisor tuwelesa nga wapangire fiefi nalimo tuwapitwapo mu bwafya bumo tuisamu kusosoko bati lesa nga wachichita fiefi wachitanefi pakutine na kwatechi tuisamu kuyimona abayana kabiri abachenjera mukusosa kwesu lelo tatuyimona ati tatuwakwata amano kuchila lesa icho ekishinga kuti mwachiberenga mubena Roma chapter 9 verse 20 Roma chapter 9 verse 20 amashiwi abapo paba amashiwi kwesha mukulondola fye mukwangufyanya apo nomba umubomfi Paulo alesosa kutila ati iwewe muntu busheni wenani uingasukalesa nangu kubwekesha molesa bushe ichirengwa chingeba kalengo kwe bati nishi wandengere muri umusango bamayona bankashi mwendu meshandi tulafika punch time ya kwebalesa ukusoso kwe bati lesanga wampangirefi na abanefi na inako nalimuna alepako nga nalikwatako muchinshi ku bantu banandi tulafika mukususha lesa ububumbwe bwapanga pakatika myeo Yesu
nakuli wetha kwine tulafika mukumususha nga wapangire fyefi wapanga nefi ichilango kweba tulesa mukuyimuna abamano nokumuno kweba tilesa takwata amano nomba nilesa uwaishiba fyonse ati hizo mon science nilesa uwaishiba fyonse. He knows the alpha from omega, he knows the omega from alpha. Ati aishiba intendekero okufuma kumpera, aishiba impero okufuma kuntendekero. Telese otwinga pera advice pakulengwa kwa imwe na ine lesa tapokele advice ukulikonse kwalifye kutemwa kwenu. We are the product of his love. Mukutemwafye kwakwelesa alenga omuntu, mukutemwafye kwakwelesa apanga omuntu kubakateka pesa mbali yesonde nga twaya muri Genesis chapter 2 nga tuwamba okutentemuka tulebelenga peri ashira kwa Adamu. Tapali advice lesa bamupere, takwali omungeri wapere advice lesa kwa bati panga omuntu kubakateka wapano pesa mbali yesonde. Chalifye kutemwa kwalifye kutemwa kwakwalesa atumine Yesu Kristo pachapindama. Tulabelenga muri Yohane chapter 3 verse 16 ati pantulesa atemenu abapano yesonde apele mwana Yesu Kristo ukuti bonse abamusumina befika mukonaika. Kutemwa fyo kwakwalesa tapali wapere advice lesa nga imwe batatana bamayo bushanishi nshitaimo tusamukuri na chitu walichenjera okuchira lesa tufika mukupera ama advice lesa mubelo umwo wabipa kabiri musango umwo wabipa ushite munalesa kanshi imona ine twasambirishwa lero kutilati mubena Roma chapter 9 verse 20 muleso kwa bati ichilengwa te kuti chambio kupindula lesa ulingire apindula ichilengwa. God want us to fit in his plan, not God to fit in our own plans. Tefyo lesa lefwa ifo tuingire mu mapanga ya kwa lesa teleso kuingira mu mapange Yesu iyo pantu lesa elio atupangire na kwata mapange pakatika myeo Yesu. Katumone ekikomo kyakulekeresha. Ekikomo kyakulekeresha kya namba 6 kirando ko bati man forget easily. Umuntu alalaba bwangu nalami pele ekikope icyangu kaimona imwe na ine ndesubira cyali mu kitikirapo pakatika myeo Yesu. Nga mwachite ekisuma abantu balatota nomba nga mwachitapo fyakantu akabi fyaka likonse umuntu akalaba efisuma efiri 1000 akabula po fyakabi kalakene kwa kambo kuchita broadcast mukachite ekisuma omuntu takachite broadcast lero mukachita fyakantu akanono wachita broadcast. Noma muri chichirangiriro ishireba lesa ati alikwata percentage ya mupuso wachite ekibi ekyo tuwamba okumublema yo na kirapera ko fye kirangiriro. Kanshi muri iki kirangiriro napera ndefu anomba tweshe kusambirishanya twalamona irembo ile alafu muri Deuteronomy chapter 8 verse 10 ukufika mu 14 amalango chapter 8 verse 10 kufika mu 14 umalango chapter 8 verse 10 kufika mu 14 mwabeli ashiria bena Israeli lesaleba kambisha alebebusha ukweba ati mwalali efyaku lyefisuma mwalili efyaku nangu mwalali efyaku lyefisuma kabiri mukalafi ibushe efyofine lelo mwilaba ukukonka ubufwayo bwakwalesa n'okukita keep ama commandments ayakwalesa. Nekyo kishinga kyalishire mukupita abana ba Israeli balilire mana balilire fintu fyalekanalekana lero nga kyafika mukupontera lesa balela befisuma lesa efyo abachitire ali batangete mu kyalo kya Egypt ali batangete mulya mu Egypto alifumisha musha abana ba Israeli kuli Farao ababusha bemba wakashika lero balefika mukulaba n'okushinshimuna umwana wa ng'ombe. Not until God passed the prejudgment on that day. Lesa avika po bupingushi pali bena ukutira abachitire eki balafika mukupingurwa pantu kirambu kyalube mbunimfwa kanshina baba qualified kufika kumfwa nabakana kukonkanya po kupepe eki kintu nangu kukonkanya po kubakwibumba lya kipepa abantu balaba nomweyo efyo kirina pali nomba omuntu alalaba bamayona batatanga mwalolesha ifyo lesa amupanga fyo kumifisha pali yomushinku abanene ebo mwali nabo bambino nshitata bakwata molo ya tuntulu bafyona molo ya tuntulu bafika mu accident imo muli abatuntulu bamayona batatanga mwalolesha menso yenu ayo eyo mutwala kulwinso ukukumbirwa kwa maule ukukumbirwa kwa bamukabene ukwibirako abanene tabakwata mulafino kubomcha menso yenu kusome kipingo kya kwalesa amatweyo mwakwata mulafino kuyabomcha bwino ukumfwe chebo kya kwalesa mulalabo bukata bwa kwalesa bwa Mr. Pakati kamwe wenu amolwe eyo amipera mulafiro kuyensha no kubirembira nsuma nokutanda chebwe kisuma ichapadiresa lelo mwangu kama oluyenu kutanda ububifi no mulomo ifyo fine no mufimbira
bamayona batata tuishibwa kutila tubushiku mumolesa alina okwisa atupingula pafye tuchita misuse ifirundwa ifyo atupera. Kanshi twasanga kwa bati muri Deuteronomy chapter 8 verse 10 to 14 turasanga kwa bati umuntu alikwata ichilafi bwangu alalaba bwangu kutilesa amuchitire fisuma lero omuntu afika mukuponta kusheba mayo muri pebumba lya abantu abapontera lesa monenya malwere mwalwere ya moyene bambi balifwa imo mwashalaba mweyo bambi mwalipita mu road accident ayako batinga mwalondolola. It's just by the grace of God no kubapo imwe lero mulafika mukulaba lesa no kumufutatira no kwamba kushinshi mu ekibanda kusheba mayo na batata tamulemo no kutega ati umuntu alikwata ekilafi nomba epo twalanda ififintu fyonse fili 6 ichikomo chako baye epo twachisoko bati umuntu alitemo olubembu natural man alitemo afyo olubembu omuntu ichakonkapo umuntu bamu abantu basosatire satakwaba edyo ichakonkapo chalamba thito twachisoko bati bamu abantu balanda tinga hofoni shichalo chakupwira lesa takapingule nga kali apingule songe bambi ichikomo cha namba 4 basosokutira ati takwaka byokubuka kwabafwa bambi nabo balikwata mentality yakumuno kwe bati balikwata amano okukira lesa kuti bayita ati ma scientist abashabiriva bamo muri lesa tebonsa ama scientist ababiriva muri lesa bamu abantu ma atheist bashintalira fye kutira ati takwaba lesa abafye mukatike tontonkanyo lya muntu eryo bambi nabo ebo twaisha okumunako abantu kutira ati umuntu by nature alalaba bwangu nomba ifi mbera tuwapenda nga tuwaba muli shimwe shimbera kuti tuwafumamo shani nga muntu nshi ushiraba pesonde uolesa lefu ayapange nga muntu nshi uinga sumina tikwaliwe kubuka kwa bafwa uwashintiro kwa bati kwali balesa uyo muntu tumusanga muri 2 Corinthians chapter 5 verse 17 uwo Paulo also said that if any man be in Christ he is a new creature, he is no longer an old man, all things have passed away, all things have become new. Ati uyo muntu tuwamba kulondolapo nomba ushituishika pali lesa ni uyo muntu wafika mkufyarwa chipya uwasumina pamfumu Yesu Kristu takwata capacity na volume yaku tuishika tilesa takwaba pantu ali monefya chitalesa pakatika moyo wakwe nefyo apanga lesa ali isokolola general revelation elio aisokolola na special revelation which is very specific. Kanshi twasanga kwa bati umuntu ngafika mukusumina Kristu Yesu mukatika moyo wakwe ngo mupusushi takwata portion ya kutwishika lesa tushelesa eko aba takwata portion ya kutwishika ukuti alivushe akashibuka pabushiku ubwakulekeresha takwata portion ya kutwishika ukuti latilesa akapingulo lubembu takwata efyo fyonse takwata okutema olubembu. Kanshi uyu muntu leitwa new man afika mukupata olubembu afika mukushiningisha kwa batilesa akapingulo olubembu afika mukushiningisha kwa batilesa eko abo mufuma 10 afika mukushiningisha kwa bati kukabo kubuka kwa bafwa pamupingushi kabiri afika mukushiningisha kwa bati lesa alikwatisha amano tapenga bechibumbo chichonse chingalingana bushe bamayona batata mwalifika pakusumino kwa bati lesa alikwatisha amaka ayakumupususha bamomo twashinta amaka Yesu twabike myoshe Yesu mumanga bamu amaka Yesu emo twabike myoshe Yesu mukunwa walwa twalibana addicted at that point of iya kwamba kututumanga tutunuine tuomona kwa chubwalwe utupero moyo bamu twafika mukuchita spending ndalama Yesu bama weekend ukukwata fani no rubembu twachisangula fengecha kwangasha abana kashi abantu bachinja pofi abaumya abantu bachinja pofi bushelesa efya lefu ayimo kuba tefya lefu alefu ayimo kuba chilengo chipya ukube tempelelesa enge kalamo edio enga pyungiramo bamayona batatalesa pakumileta pano pesa mbali sonde amilete for a purpose. He knew you mwifumo lya kwanoko emo akwishire aishire ine mwifumo lya bamayo tapali waishire ama plan za yonse bamayona batata bakote pa mapange ali yonse pakati moyo wandi pantu tabaishirenga na alafya lo mutuntu nangu na alatu walira lero lesa ali mbwene lesa ali mimwene amisekesha no kumisekesha kwa bati uyu ngafika mukutembe nuko kwisabe chirengo chipya akabombo uyu mulimo bamayona batata Yesu achiri ale mulolela alefu ayimo muchinje talefu ayimo kwikalirira mu troubles nga natural man ubuntu ali kwata obwafya muchifyali lwafye chako
omuntu alikwata imintelengwa okupitulukamo okweba tinalimolesa ifyo atandika tafitandika bwino omuntu alikwata omusushisha okususha lesa ushaba mayino batata pali abo abanju epo mwaba ndesubira mu kipande kyalenge kya butatu Mulungu tukesako nkanyako leso waishibo okupala kuti atupala ukuthi chebwe kitasange nchenye mukatika nyo Yesu. Amen.